Ova večerašnja tribina je deo kampanje koji je Nova srpska politička misao pokrenula i Srpski kulturni klub i Srpski sabor Dveri i još druge organizacije po Srbiji su se priključile i pomogle tu kampanju u smislu organizovanja ovakvih tribina kao uvod u jednu ozbiljnu javnu raspravu posvećenu pitanju predloga statuta Vojvodine. Mi u Dverima smo se uvek zalagali za ono što i Nova srpska politička misao sa ovom kampanjom htela, a to je da se otvore ozbiljne i iskrene javne rasprave i da se u tim javnim raspravama da mogućnost da se čuje glas one tihe većine koja već decenijama doživljava šok za šokom, neprijatnost za neprijatnošću i koja uvek mora da reaguje na neprijatne stvari koje nam od strane vlastodržaca, bez obzira koje su boje, dolaze. Međutim, atmosfera u kojoj se odvija ovaj pokušaj javne rasprave je atmosfera koja nikako ne pogoduje ni jednoj ozbiljnoj javnoj raspravi. To mogu da vam kažem zato što i mi u Dverima smo sve svoje akcije uvek organizovali tako da ostvarimo mogućnost i da otvorimo prostor za sučeljavanje stavova i za ono što mi zovemo plodotvorni dijalog i za legitimno predstavljanje svih opcija koje se tiču jedne društvene teme. Međutim, kada sam na sličnoj tribini pre 10 dana, možda malo više u Pančevu govorio, imali smo atmosferu u kojoj mi se činilo da socijalni inženjeri ovoga naroda koji sada upravljaju ovom državom su za trenutak stali i shvatili da nije dobro na ovako nekorektan način gurati predlog statuta Vojvodine, koji ako prođe ovakav kakav je zamišljen, a o tome će uvaženi sabesednici večeras mnogo lepše govoriti nego ja, ako takav prođe, neće biti ništa drugo nego nastavak onih procesa koji su nam se dešavali već 20 godina. Dakle, ne dozvoljava nam se da učestvujemo u jednoj civilizovanoj javnoj raspravi u kojoj ćemo moći u jednom otvorenom demokratskom društvu da razmenjujemo argumente. Ne, sve se to fingira i mi dolazimo u situaciju da sa društvenih margina pokušavamo da budemo glas razuma i da kažemo da je potrebno čuti glas one većine u Srbiji.